Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki MDC ka Voice of the People Party hakar puprathrik nailar kila Leit Kynduh u Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills ubolongru u Chairman ka District Selection Committee DSC halor ka Ïatyngkhuh tarik ka written exam DSC bat ka exam jong ka Meghalaya Public Service Commission Mpsc laban kdo ba ka written exam DSC nak benta ka kam gram sevak kandong hakahandu tarik nailur bat ka Ïatyngkhuh bat ka exam Meghalaya Public Service Commission Mpsc nak benta ka kam Junior Cooperative Officer hapo ka Cooperation Department on Soil and Water Conservation Ranger Overseer Dratman 1 nak liang ki MDC ka VP HADC ka Kynduh yu Andrew Shulai Hima Lamare Dri Santos Susngi bat kiwei kila Kyrpad yu Deputy Commissioner ban Shimkhya ban Pynkynriah ya ka tarik ban mentoi ki samla wat kam wat jam Ibat Hima ya kelam ya ODC to awagan ni ka konflik yang dates yang ka DSC o ka MPSC. Os nya burom ini udap MGR di NGOs ki wada raise ki issue. Da hadin tu da raise ki issue nga mud boy wa njok hegi the boy to ko tarik. Ni to ko tarik da handrai mana phone spot Chinese spot DC office ong kim change ki ya ka tarik. Kita doubt is how kiai halor ka jing ot yang yobon gelang jing ot yang ki kini ti unemployed ko apply gini ki post MR tadi ki post ko konflik kajo ka por MPSC kajo por wa di DSC kajo tarik kajo por la wa DSC teman ko pendok lat ko ya kini control load ki wa yele gini exams yo apply hap e ko wi they down the chemio wa kanong rim wa yele wa MPSC hini jo building na M center ko ka DSC la hini ile M ngajing esnya tho jing mut ile M kata kajing ya jing esnya tho ba MPSC M ga sel yang ka po DC office ke DSC ni lemam jing tho jing mut da ong tu da secretary yang DSC la ong munjuk bentip ke DS MPSC yaki jaga exam ro da ong haji to wani exam ro man hauli bana September wi to tariki da ong yo che wa ya ni de mi de le tangwa da boy ke jing Kyrpad yo wa ya kan ni tom to de ja ka skmat ya kan ni to de ja ka skmat ni bha wa ha ka jo building ile tam coordination da ong tu wa yo tho la do yi de man ne ka ni skmat man nom ne ko tang wa to ni exam ro wan skmat da to da wa da jen report tu kala le mi de da yi ni exam bo la tang skmat da de ju kula ro man de ko yo to jadi suggestion ni ola ile to ko kam ni yo pi to ha ka post MPSC to LDA exams ha po DSC to gram sebak ki educational qualification yang kena ki wele i tu exams to ki jo ki graduate kini ki bro ile ni exams to na on tu da em exams ki dia differ pi juga MPSC la dapat di exams ki wa mto ki jo ki bro lo to ki wele yang ki civil service ne yang ki engineering technical line te bo ki ko jo skill kta re ne ba ki technical line ki da mi per de ko skill la te daw da yi ro we da Kyrpad IO wa ya ka DSC smat la u ensure ki man ga in man fair and square ko yo ensure ki yu bon ki jingle yang ki wa technology to me kan ni open kam ki kenang wa yo man fair ga jingle exams na do ga written hado ka question ki kenang wa ki kena jung man deserving yo ya crack ki yo ki ya ka de crack kam to man deserve ki ka kam jing start ki crack kon ki dia do jing wan yo di sini ni yang ngala siau penpau ga gajuk ga jing kaksan ni kam ong ma ando tu dan jing sama tu yang ngahi ke point number 1 to em ha ka perthai ha gajuk yo wa kerdo jam ya kau kam ka te ka por temut man natural bahagi ki khandro lot yang i ada em kawan ko post ko lai hewan ki office sarkar yo la apply ki apply de tang kuwi la kadu yo te kapan ko arwan depan man i yo so thu wa ha ka perthai ko kam ka te ka perthai kerdo jam ka government ye la chitom ka wai ki lat kulti penyo ki opportunities ya ki kena ki yang i tangwa kam agate kai ke jing elat LT yang ka sarkar ke MPSC ke DSC man ki wi ni ki dak kishin tangwa ke jing kali ta kam ni na lada wailat ka sarkar na ka ti kamon ti ila wan khang lat na ti ke diang
kejing penya kelas kini exam tak penyu ketak wai nak mon khang nak diang ke singau wang kini ki wahe kamu chairman yang ke DSC dan yang chairman yang ke Mpsc ki mitip ki ya penbaik teman kau baklah do kate keman kau kauman kau ya lam baklah ya i hakajuk ke setting hakajuk ke setup M ki kau ang ki mitip ya penbaik teman penyu kau mem kau ni sana perdi yang ki ke siau tentu kau ma Andrew wagini kasin man kasin ka wanang pang kasin wakado ujia kam kini dan ini cekman mahai de ujia dan Kyrpad le iki wa nang ini cekman sobha penem kam ya ka coordination hapri yang pi ki wahe ki wapai ya kam kini ki kam knang wa ulai saja ki kena yang i ka perthai ka kam ka jam kau ang tentu dan dalam che ka kam yang i dengan ayu kawa pensatu i ta boy ta skep kang ang ki pai ba ki wabun hi wa kam kini ki pan yaklai si exam boy ta than kawa wailat kawa encourage ya ka backdoor recruitment kawa bam kruing hadu kate ya ka DSC yang i ya ka Mpsc yang i kalau siau lada man clear lada man suri ke jemu ke ciperkat siau bahan ini cekmat ham elat eluti kam kini kilat ya ura ujian ki dan suggestion I urge the chairman of the DSC, we encourage you to use fully your wisdom and knowledge because we have put your trust. We are already an inspiration to many of the aspiring candidates. So please do not allow any kinds of these kind of things to affect the present and the future of our unemployed youth.